kujulikana kwa ufalme. Yesu alitenda mema kutuleta pamoja, tumefanyika wana, ni kwa neema. Tumefanyika wana, ni kwa neema. Waliopewa neema walikataa neema. Waliopewa neema walikataa neema. Alikuja kwao wakwani hawakumtambua. Neema walikataa neema. Walikataa neema. Furaha tukaipokea. Waliopewa neema walikataa neema. Ni kwa neema. Ni kwa nataka nikusikie. Ni kwa neema. Ni kwa neema. Ni kwa neema. Tunaenda mbingu kwa neema. Ni kwa neema. Ni kwa neema. Kiongozi tunaenda mbingu. Ni kwa neema. Haleluya kwa neema. Maana ikitaka kitu kwa neema tunaenda. Mimi ni Sami Kambale Kaniki, injilisti, na nafurahia kwa sababu titre inakuwa Action d'Evangelisation des Femmes et Familles Rachetées. Na tunashukuru kwa sababu mlita injilisti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwenye kushinda dunia ni nani? Isipokuwa yeye anayeamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu kinashinda dunia. Na hii ni kushinda kunakoshinda dunia imani yetu. Amen. Ile ni andiko letu kubwa la mkutano la Yohana ya kwanza sura 5 andiko la 4 na la 5. Kamata mara moja Biblia yako tusome pamoja nami. Tutasoma vitabu viwili.
na kama Mungu atakubalia tuongeze mingine, lakini vitabu hivi ndivyo vikubwa vya mahubiri yetu asubuhi ya leo. Premier chapitre. Jonas, premier chapitre. Yona. Nasoma kwa tafsiri ya Kifaransa ambayo ninakuwa nayo. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, à ces mots: lève-toi, va à Ninive. La grande ville écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur. Ils lui dirent: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent: que ferons-nous pour que la mer se calme avec nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera avec vous. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours contre eux. Alors ils évoquèrent l'Éternel et dirent: ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice et firent des vœux. Acclamons la parole du Seigneur. Tusimame kwa kitabu hiki Marko. Sote tusimame kila mtu na Biblia yake. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et le flot se jetait dans la barque, au point qu'elle se remplissait de gens. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y
un grand calme. Puis, il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de quoi? De foi. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Alléluia. Amen. Luc 8, verset 5. Luc 8, verset 5. Et les réveillèrent en disant, Maître, c'est des fois, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça les vents et les flots qui s'apaisaient et les calmes revint. Puis il leur dit, où est uliza mwenzako, où est votre foi? Tena imani yako où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau yenye kona mazaburu et à qui il obéit? Acclamons Jésus. Atolere Yesu wetu Yehova no mukama angatolera lino angatolero muncha ni alfa na omega atolere Yesu wetu Yehova no mukama angatolero muncha ni alfa na omega atutolere. Oyo nini wangatutolera wangatuchindishaye Satana. Yesu wetu ngaikete avilava epere atolere kundu Yesu wetu Yehova no mukama angatolera lino angatolero muncha ni alfa na omega atutolere. Unastahili Yesu kutupitia mbele, wewe usiyesinzia, usiyelala. Na wakati ukilala kwenye piroki, wewe hautishwe na lolote. Kwa hivyo unastahili kwa mkutano huu, unastahili kwa wamama na wababa hawa, unastahili kwa vijana wasichana, unastahili katika mahubiri haya. Tunataka jina lako ndilo lipate kushimama. Tunataka Bwana, yule mtu aliyekuwa haja kulamusha bado na kukuingiza katika chombo chake, apate kukuingiza asubuhi ya leo kwa nyakati za mchana, mahali ambako tutasikilizwa, apate Bwana kupata kitu kwako. Shangilia Yesu na kusema haleluya. Amen. Tokae. Tafadhali tengeneza sauti tena kidogo na kaza. Swali letu linasema, imani yako iko wapi? Kwa Marko alisema, kwa nini hamuna imani? Lakini katika kitabu ya Luka anasema, uwe votre foi. Niulizie mwenzako tena maswali haya mawili. Kwa nini hauna imani?
Muulize swali la pili, imani yako iko wapi? Amen. Hapa tunaona katika mashairi yetu tuko nazungumzia juu ya chombo, bateau, pirogue. Maana maisha yetu duniani, hata mwimbaji mmoja alisema c'est comme un bateau dans la mer. Ni kama chombo ambacho kinakuwa kwenye bahari. Na maisha haya ambayo ni safari, Petro akasema tuko wageni na wasafiri duniani. Kwa hivyo tunataka wakati unapokuwa katika safari hii ya dunia, unakuwa katika safari, je, katika chombo chako, katika bato yako, chombo ambacho kinamaanisha maisha, je, ulikumbuka kutia Yesu ndani? Kwa sababu tunataka kusoma hapa juu ya matokeo ya safari ya chombo ambacho kinakuwa na Yesu, na matokeo ya safari ya chombo ambacho hakikuwa na Yesu, ya mtu ambaye amekwepa Mungu, ya mtu ambaye ameenda mbali na Mungu, anakimbia uwepo wa Mungu, anakimbia kile kilichoacha Mungu amweke duniani, Mungu amchague. Tumesoma katika kitabu ya Yona, ni mahali pale ninaanzia sasa. Huyu Yona, Biblia imetuambia kama ni mtoto ya nani? Yona, wakati Ninawe watu waliishi katika uovu, na makosa ya Ninawe ikanukia Mungu. Sasa Mungu akazichagulia kule katika yule mji mtu ambaye anaitwa Yona, na kusema wewe Jonas, ni wewe ungenitendea kazi hii. Kwa sababu Mungu katika uwezo wake, hata iko mwenye uwezo yote, mara nyingi anataka kutumika kazi yake na watu. Sasa wakati Yona alipopewa kazi ya kuhubiri Ninawe na kusema huu mji makosa inanuka, nataka kuambia kwamba makosa yako hailetaki harufu nzuri mbinguni. Mungu wakati anaposikia, anasikia kwamba kule kunatokea kitu kibaya. Sasa wakapatia Jonas kazi, na Jonas, Yona akakataa, akasema hapa kusema mimi nitumike kazi ya Mungu. Unajua kazi ya Mungu mara na mara haitiki wake kwa mwepesi. Hata na wasichana au wamama, akisikia bwana yake anakuwa mzee wa kanisa, bwana yake anakuwa pastor, tasema ile kazi hapana. Yona akasema kitu nitakachokifanya inahitajika nikimbie, na anakimbia uwepo wa Mungu. Biblia inasema Jonas fui loin de la face de l'Eternel. Ninashangalia Jonas hakukuwa masikini, maana wakati alipotayarisha safari ya haraka, Biblia inasema kwamba Jonas paya le ticket, akalipia safari. Nataka kukumbusha kwamba pesa zako hazitaweza kugarantire maisha yako. Ukikimbia Mungu, si kwamba pesa ni garanti kwa maisha yako, si kwamba pesa ni garanti kwa familia yako, kwa ulinzi wake. Unaweza kuwa na pesa, lakini ukikimbia Mungu, ni pesa zenye hazina ulinzi. Sema amen. Jonas, frase kwa nini nataka nifahamiane. Yona akasema ninakimbia, ninalipa, na kweli akalipa, na akapata na nafasi katika chombo. Na wakati waliposafiri, akaikala
Unajua mapatro wanakuwa na makarisme moya hivi. Mkienda naye kwenye bisi, hataki fuyo, anaikala pale mtraining yake, mkoti yake, anaikala pale kimya. Anaenda, anafikiri kwa sababu iko na za kukulia njiani, iko na za hoteli, na kule kwenye anaenda yeye anajua kwamba kwenye anaenda iko na kwenye atafikia. Lakini sasa sikia, wakati alipoenda amelipa. Na mwimaji mmoja akasema faktire otofutaka ezala kapona. Unafuataka manyimbo za namna gani? Biblia bora na nyimbo rege. Bia yetu nalepaka hatuilipe, haiko kwamba ni garanti. Yeye umesema shule nimelipa ndafika. Yona akafikiria kwa sababu amelipa tafika na anashikalia pale, lakini alisafiri akiwa safari yake lengo ni ya kukimbia nani? Mungu. Anawaza kwamba hapa ninaenda msafari kwenye Mungu hata nikutanaka tena. Jonas mwenye amelipa faktire ameenda mchombo. Ninafikiria kwamba na yule aliyeandaa safari pilot alikuwa amefikiria kwamba andretie zote amefanya, hakuna kitu kibaya kenye kinaweza tokea, kwa sababu walishafika pale kwenye wanafanyaka visa ya magari. Njoo nini ile biro yenye kwa hapa wanataka nini? Biro moja iko hapa kulivire kineni kwenye control ya mavehikili. Anafikiria kwamba ameenda fanya control yote. Hakuna kitu, pneu iko bien, moteur iko bien, nini iko bien. Sawa. Bahati mubaya kuko wa passager benye ukibeba, umebeba bata. Kwa sababu kuko wengine Luke nasema mkibeba musafari mnakuwa na mmebeba bala. Ili ilikuwa zamani, lakini leo unaweza safiri na bata, haina shida. Wakapokea abiria ambaye atawaletea matatizo. Kupokea klia mwenye anasema hii safari yangu pilot, mie ninapika mkwesu Mungu asinionake tena. Na wewe unaitika pesa zake na kusema mie safari yangu niko naenda kwenye ninaenda anja kule mnyumba wa pili. Ukikuwa shofere sema we utaacha pilesi na pasuka bakie. Sasa kwa sababu hatupitishake pesa, Yona kaenda na abiria akamchukua. Wakati walipoenda, pesa hazikuleta security kwa pirogue. Haleluya. Hazikuleta security. Mara moja upepo ukakusha. Na wakati upepo ulipofuma, watu waliokuwa kwenye chombo, mara moja Biblia yangu nasema kila mtu akasikia oga, na kila mtu safari hawakukuwa na Mungu moja. Biblia nasema chacun évoquer son Dieu. Tunaweza kuwa hapa akumbe na hatuna Mungu mmoja. Sote tuko msafari moja, lakini tuko na Mungu tofauti. Kila mtu akaanza lelia kwa Mungu yake. Benye walikuwa Waislamu wakosa Allahu Akbaru, Allahu Akbaru. Na benye walikuwa pale Mungu wa Israeli. Na wengine wanajaita himizimu yabo ya shamachi hara wetu. Na wengine wanajaita sijue Mungu wako kama Mungu wako aliye hai. Kila mtu akaanza Mungu. Jana nilikwambia watu ine hao walikuwa na imani ngapi? Moja. Lakini hawa kila mtu akaita Mungu wake. Benye waliita wa Mkiebre, benye waliita wa Mkiharabu, benye waliita wa Mkinane, mwenye waliita wa Mkimbute, mwenye waliita wa Mkilika, mwenye waliita Mkiyogo. 450 etni zote kila mtu akaita Mungu yabo na Mungu ya basokolo yake, lakini zero. Amen. Kitu ambacho kiliingia kwa sababu ya kusafiri na mtu aliyekataa Mungu, woga ikakuya na wakakosa security. Nataka kuambia kama katika maisha yako na katika safari
tulio ndani yake duniani. Ukikosa Mungu utakuwa mtu ya tabu na woga. Ikawaletea insecurity. Hiyo Mungu tunakufa. Nakumbuka tulipokuwa tunatoka Iziro kutoka kwa mwezi wa 4 tukasafiri, tuko napita njia ya Gombari. Sasa unajua zile bisi zinakimbiaka sana. Tulipofika tukaribia kilalo ya Gombari, gari shoferi alishakimbia tokado, kila mtu Yesu na wakotapika, wakaacha kutapika. Sasa mtu mmoja akasema wakati yenyewe ile tulipoenda gari pori iliprotege. Sasa ukatokea mtu mmoja akasema bayebisa kabino mikolonyoso botubela tapu bomoni liwa bosomenga Yeswe bosa la kapre mikolonyoso. Tulikuwa mule na shefu kutimia moya, mashefu kutimia banavalaka mashapo ziko kwa vipupa. Sasa wakati nye gari ilihonga na shapo inaruka na mshefu kutimie hakukumprotege. Sasa mwanawe akasema hata shefu kutimie shapo na kepi na esungie te peye asobangaliwa. Nataka kuambia kwamba ukisafiri maisha yako, unaenda msafari yako ya maisha, hamuna Mungu, yenye utakutana hoka, utakuwa katika insecurity. Ikawaletea insecurity. Wakasema hiyo tunakufia humo. Yesu biko na mwenye iko nasababisha hili ni mtu mmoja mwenye aliingia, lakini anaenda tia watu yote matatizo. Amen. Ndio maana ninataka kati yetu, katika mji wetu, katika nchi, mahali kote ambako tunahubiri, ninyi ambao mnatufuata kwenye YouTube, hatutaki kati yetu kuwe mtu mmoja ambaye anaingiza balaa. Amen. Yona kwa sababu yake ulienda nuko na wasema hapa tuko bie, tutafika bie, lakini mtu mmoja anayekimbia uso wa Mungu akaleta matatizo. Inaweza wasekana katika jamaa yako mlikuwaka na mko bie, lakini kukapatikana tu katoto kamoja Kenya kasikia kanisa vuruga na unyumbu. Amia kaona mtoto anaacha wazazi banakoroga juu ya mtoto mmoja. Takusomea shairi moja fulani kule ambako tunaendea. Kitu ya pili, wakati walipolalamikia kila mtu Mungu yake, kila mtu kama alikuwa na mosusu na loketo iko na kasanamu yake, wengine wananyegeza wapi? Uliza mwenzako, wakati matatizo unafika kunaguzaka wapi? Wakati matatizo inafika unaguzaka wengine wananyegeza wapi? Wakati Filipo endelea kusema inawezekana kwa sababu tuko na mizigo, kila mtu alikia na kavera. Unajua mvoyaji mnaona wa kavera wa mavalize wali hatutaweza kukontrole mara moja tutupe vitu kusudi kama mtu alikia na chesambo Kenya kinaacha bato inahunga, wakati yetu tutatupa we sambo mumai akose probleme itaishi. Amen. Baka tupa ulikia na chemalete yako mumai la mara hiyo na wewe mamoko na saka mabu tupa, unapenda kale ka mkono wako tupa. Tungali naona hichi chetunga kwa kinafanana cha wafumu tupa. Matokeo ya pili, kwa sababu ya kusafiri na mtu aliye mbali na Mungu, wakapoteza vitu yao. Mwenye dhambi moja anaweza sababisha unapoteza vitu yenu vyote. Mulienda msafari unabeba malete yako, lakini mwenyiko nenda sababisha ile mtupe. Shoferi kuna zunguka na wale wa controle mafaktire mubisi. Tupa vitu yako, hoya tupa. We kwani ndio malete yako ajine estetiki, jina fanana cha mafumu. Tupa. Naona safiri yaka na kimalete cha namna gani kwe? Kuko kimalete yule sasa safiri nayo, nasema hao wenguo wenyewe safiri nayo. Huko kwetu kuna barriere za mhoto leo ukisafiri na manyere kulikuwa periode watu wa manyere kusema hizi manyere zako suspect kwa kwanza na huko pembeni. Please tena unavala mbaya suspect tupa. Amen. Sasa bakikuona kuna chanje wasema fanya nini suspect, tukikutosha chemise mgongo wako mko nini? Mgongo yako muko, kukifua yako kuko.
Zamani wakati nyewe walimu wa zamani na bagali natosha mashemize kwa sporo. Nani alisomaka kule masomo ya bagarso kwa sporo, mnatosha nini? Mashemize. Wakati nyewe wanasema ukikuwa hauna wake. Hotele shemize. Mwacha tema memate mabuku. Wanacha pangu sema hapa sispe inaingia. Na wewe tukikontrole mgongo yako iko namna gani? Haitoshe tukikontrole nyumba yako munawekewa nini? Tukikontrole duka yako munawekewa nini? Eske jo haiko nasababisha watoto wagonjwe? Bakambia mtupe vitu yenu. Tusome hii kitabu. Ecclesiastes chapitre 9. Hekima ni nzuri. Hekima ni nzuri Kuliko silaha za vita. Kuliko silaha za vita. Shika vema. Lakini mwenye zambi. Mwenye nini? Mwenye zambi. Mwenye zambi. Moja. Ngapi? Moja. Mwenye zambi moya anaharibu mema mengi. Mwenye zambi moya anaharibu mema mengi. Ule hatuwezi mupigia mikono. Akikuwa mama moya wa huduma hii, bana muzinifu banafataka sema ba mama yote ya Afra walifanya nini? Eski na sisi tulikuwa. Mwenye zambi ngapi? Akikuwa na navala kikwembe cha Mkristo ajarimwi, watasema vaporo waliiba wekwara. Mwenye zambi moya anasababisha vaporo wakwe waizi banini. Mwenye zambi moya anaharibu mema mingi. Ndio maana katika mkutano wetu huo mahubiri tuko nataka kati yetu kusikue mwenye zambi hata moya, kwa sababu ule moya ukimwingiza mkazi yako anaweza haribisha na mamilioni zinaishi. Huyu moya, mwenye zambi moya akitawala juu ya inji, inaweza wezekana ni mwenye zambi moya tu mwenye alianjaka playa wakata tu ni mmoja, anaweza kuwa tu ni mmoja. Amen. Mwenye zambi moya anaharibu mema mengi, na mwenye zambi moya yona mwenye alikimbia Mungu anaenda acha mamalete za watu zinafanya nini? Zinaenda. Haiko shia kwa sababu ya zambi zako ndio duka ya baba yako iliharibikaka. Haiko kwa sababu yako. Je, haiko kwa sababu yako ndio iliachaka vitu vinafurugana? Mwenye nadunga jama, unaona tu anakuwa mmoja, mnaendaka mnapanga redio ya mambuzi. Nasema mtafanya kazi ya kuru, mnaenda mbaba mmoja anaenda baribisha reputation inchoma na wai. Mote ta sana sasa ngani semu mwanga muheka injana maga. Wengine nasema sema si wengine tulikuwa natulisha lakini yo baba leki njoo mwenye maacha nadunga manini. Kisha wanasema kwa ile jama ne bakale mukioya pale. Wewe mama tengwa. Kwesi na Mungu na mwenye zambi ngapi? Moya. Mwenye zambi moya akikuwa katika jamaa yenu, kama ni mlozi wanasemaka jamani hapa juu ya mlozi mwenye zambi moya akitoka mu nyumba yake anaharibishaka basika ya nyuma yake kambali. Mmoja tu bapale banatokaka, eske si bote tulitokaka. Mmoja anaacha watu yote, wanasema kwamba familia yenu ni ya mubaya. Mwenye zambi ngapi? Mara hiyo pale hakuwa mingi. Mwenye zambi moya anaharibu mema mengi. Mwenye zambi huyu moya anaweza haribisha inji. Mwenye zambi moya akikuwa ni baba juu hapa tunala mama anaweza haribisha kanisa na watrema hapa moya. Mwenye zambi ngapi? Kama na nyinyi hamuna imani yeye. Amen. Mwenye zambi moya anaingia kama makwaya, akishafika amwele kwaya inaribika. Akumbe tu ingia kama mwenye zambi ngapi? Moya aliingia mkwaya na anaribisha watoto. Wakati nyama anataka longa alishakuwa devil. Ulikuwa kama devil wapi? Mkwaya. Mwenye zambi ngapi? Moya. Mwenye zambi moya akienda tafuta chesambo mshamba yenu atacheka vile mbe naingia amo. Wewe haukwendaka kwa tafuta yako, lakini kwa sababu yeye anataka tafuta uchawi, unastukia na wewe alishakubeba na kisi au yaamini na wewe unasema walikuona inji. Nilishakaona mtu ya vile mama yake alikuwa kama mlozi, lakini na waseka yake wakasema nao walishakuwa naonekana nje, waseme mama yabo njoo mwenye na bebaka. Mwenye zambi ngapi? Haleluya.
Ambia mwenzako usibakie na dhambi kati yetu. Basi pardon, usibakie na mwenye dhambi moya. Haleluya. Mwenye dhambi moya, mulevi moya mukaritie, mulisha lala kuvendinere, lakini anakuya na mia baya. Nasema kuna kuwa nini? Mwenye dhambi moya anakoseshaka usingizi ati baya mfungule na maso. To ukijafika kwa nyona lota na gongongongo nina nyakabira chengolo ai usingizi kukisha kuwa butabu. Mwenye dhambi ngapi? Moya anakosesha watoto usingizi. Mwenye dhambi moya anaweza letea wazazi, akikuwa mtoto atawaletea magonjwa ya pressure, nikasika kanakiaka usiku kamoya tu mmemaliza kukula, lakini katoto kamoya hakayafika. Kisha mnajiuliza iko wapi? Iko wapi? Na connection inaharibika. Iko wapi? Tuende lala, tusiende lala. Ambu tumungoye musalo. Na kisi kwako kuko maimbwa na lupango nalo tulufunge ao. Maimbwa zitasema kwa mubandia masa akumbe na nika toto kamoya kenye dhambi karisha na denga. Mwenye dhambi ngapi? Moya. Mwenye dhambi moya anaweza ingiza katika mushi omosida mukaritie. Mwenye dhambi moya, kwa sababu na bababa nabo kama biko namuna gani panafuatilia yule mwenye dhambi moya kana kupatika sida. Na mwingine anakuya mwenye dhambi moya na unaitika kile kibaba nacho, kisha magonjwa yanaenda kwa sababu ya mwenye dhambi ngapi? Moya anaharibu mema mengi. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye dhambi ngapi? Niko nataka kuonesha hatari ya dhambi. Mwenye dhambi moja haiko kwa faida ya jamaa yake. Mwenye dhambi moja anaharibu vitu mingi. Anaweza haribisha urithi. Mnaacha urithi na kusema akose tulitarishiaka watoto urithi mzuri, lakini kenye dhambi moja kanasema baba ulifanyaka bia kututumikia, sasa umekufa, sia tunakula oko vya baba tundakera. Kana bimaliza tu mtu huyu ngapi? Kisha mnakuwa na reklame, mwenye alimekulia, mwenye alimaliza ni fulani. Mwenye dhambi ngapi? Ile niona akaacha vitu ya watu vinakimbia. Amen. Yona katika safari yake, wakati yenyewe kila mtu alikuwa naomba, alako baro, Yehova kat nani katonda, chihara, Yesu wa Kongo aliye hai. Moto wa watu yeye anazijua pale, alishaikala. Mtu mwenye alishakimbia Mungu hawezake kuomba. Bila yuko naomba, ala wako baharo. Bila yuko na wewe, eske ndaomba mwenye nilishakimbia. Nataka kuambia kwamba Biblia ilisema maombi ya mwenye dhambi ni kelele. Yona alifuataka jua na kusema mimi sitaomba. Kuomba Mungu tunawezaka kumuomba kujua kama ni baba yetu na tuko na uhusiano nao naye bora. Yona akakatala kuomba. Sasa wakakuya msonde, master. Pengine watu yote wiko na lomba, wewe hauko nafanya nini? Uliza mwenzako useme lakini unalombaka kweli. Watu yote wiko na lomba. Wakati nje sema tulikuwa watoto washindikana, wakati nje wananjaka ibada ya jamaa. Wewe unaenda lala, wanalomba, wewe ulisema lala unasema niliba mabike kwa masomo. Mie kwenda omba basi wapi? Yona wakaenda kutokea na kusema watu yote wiko na lomba, wewe uko wapi? Nataka kuuliza watu yote wanaendaka kuibada, wewe unakuwaka wapi? Amen. Yona akakataa kuomba Mungu kwa sababu amehuli. Na nataka kuambia kwamba hautawezaka vitu vya kiroho na ungali ya kufia avec Dieu. Amen. Jambo lingine, ukitembea na mtu ambaye ni muhuni, Yona akaacha na bato inaharibika. Bila sema kaanja pasoka. Yona wakaenda mlamushi, sema master tulisha tupa wetu rien. Sasa akose tulisha tupa wetu, me watu wangali iko problem. Tuana expecte kusema hiki bila chacha sharuta. Hiki bila keke shasinyamazia hapa. Hiki bila keke lishafenya. Master. Wewe njoo ule mtu tukufanye nini? Walisha tupa malete yake. Akose na madolari yake zenyewe atakulei. Tufanye nini? Wewe njoo tunakamata. Haleluya. Wewe njoo tunafika hako.
na weye ale munini. Nataka kuambia kwamba maisha yako ukibakia huko muhuni kwa Mungu, utaenda kuangamia. Yona mwenyewe alisafiri na kusema nakimbia, lakini akaenda angamia na kusema wanamutupa, wakamutupa mubahari Mumeri. Lakini nataka kutangazia kwamba Mungu anakupenda. Haleluya. Ambia mwenzako Mungu anakupenda. Haijalishi umemuhuni masiku ngapi, ulishaka kimbia Mungu msafari yako na mipango yako, lakini Mungu akaleta grapoaso, akaleta samaki na kusema Yona, wewe mwenyewe ulishakimbia, ningali nakutafuta, ningali nakutafuta. Uliwazi unakimbia, ninaleta kashalo baleni yenye na kumeza. Hata ulishaka kimbia, nina kurudisha kwenye unaweza enda. Haleluya. Kosi pour triompher, Mungu akutakie uangamie. Hata umetesekea makosa kiwango gani na imesababisha kazi yako iharibike, imesababisha afya yako iharibike, imesababisha jina lako iharibike, Mungu amekwisha tuma Yesu ili atupeleke kwa destination yetu. Na Yesu akasema kama vile Yona alivyofanya siku 3 na usiku 3 katika samaki, hivi mwana wa watu atafanya naye siku ngapi? Siku 3. Nataka kuambia kwamba ni Yesu ambaye anatupelekaka kwa destination yetu. Haijalishi umeharibika kiwango gani, ile samaki yenyewe imekuya. Yesu alishaka kuya. Wakati alipoona tumemkimbia, akasema mko naendea makosa. Acha mie ninaenda baleta na ninaenda watapikia kwenye mnastahili kuwa. Haleluya. Hata tutapikia kudunia ama mkanisa, lakini anaenda tutapikia destination le ciel. Yona wakamwambia rudia uende hubiri, hautakimbia. Ninataka tangazia mwenye dhambi moja hapa, droga ilishaka mfunga, uasherati ilishamfunga. Unaweza kuokolewa, unakubali Yesu atakufanya kuwa mhubiri. Na mimi nilikuwa katirishene kwa masomo. Niliokoka na niko kusengem kwa 2009, lakini Mungu alifanyaka kitu mwa muujiza. Wakati yenyewe niliokoka, sasa ninachapata kuwa kumainite na kwa deuxième de la classe. Mewe ina musabi bilishaka shindikana. Amen. Uko naiba hautapandaka. Halo? Yona wakamutafuta na wakamupeleka mahali kwenye inahitajika kuenda. Kila mwenye dhambi ambaye anakubali kukufa pamoja na Kristo anapelekwa kwa destination. Juzi tulisoma Waroma 6:6 inasema, mkijua neno hili ya kwamba mwili wetu wa zamani ulirudiwa pamoja naye, mwili wa dhambi uharibiwe, tusitumikie dhambi tena. Kuokoka ni kutoka mumisio ya shetani na kuingia mumisio ya Mungu. Kuokoka ni kutoka mumisio yetu. Sawa, Yona alikuwa na misio yake, lakini anaingia mumisio ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zoruba ikakuya. Nataka kuambia kwamba kuko aina 3 za zoruba. Nasema aina ngapi? 3. Kuna zoruba ambayo Mungu yeye mwenyewe ndiye analeta kwa ajili ya kufortifie, ya kuimarisha. Kuna kuwa ile ambayo analeta kwa ajili ya kutafuta mtu. Nataka kuambia kwamba vitu viko na shindikana kwa maisha yako, Mungu iko na kutafuta na kusema rudia kwangu. Vile ambavyo shakazikazia na kuanza kwamba utaweza pasipo mimi, hautaweza, lakini rudia kwangu. Amen. Na zoruba kutoka kwa Mungu haina lengo ya kutuangamiza milele. Chapia ya Bwana makofi. Maana Mungu hataki kukuangamiza milele. Zoruba ya pili, shetani yeye mwenyewe anaweza leta matatizo katika maisha yako kwa sababu uko mtumishi wake. Shetani hana kenya talepaka watumishi yake. Kenya na kulepa ni moto. Biblia inasema shetani anazunguka kitafuta moto wa meza. Nataka kuambia kwamba kwa mwenye dhambi hakuna majaribu. Maana yeye anakuwaka mtoto mwenye haya handekiwa mu masomo, wanampatia exam. Mwenye alishaandikiwa ndiye anapatiwa nini? Kwa hivyo wewe mwenye dhambi useme nilikutana majaribu ya msichana,
Bwana alitikishia mbele yangu nikafuata anguka. Kama huko na asili ya dhambi, haiko majaribu, iliambatana na asili yako. Lakini majaribu ni examen yenyewe analetea mwanafunzi, na mwanafunzi mwenyewe aliandikiwa mshule ya Mungu. Hamukuwake dubla, hamukuwake kushindwa, hamukuwake kushindwa. Wewe unashindwaka examen kwa sababu wenyewe wanashindwaka, njoo wenyewe wanajabusandaka kumakuru. Kuru ya les asymptotes, ile matematike sixième. Aya. Kwa natokoroga les asymptotes, kisha bakisha enda sasa sie masomo yetu, na wakati jinsi wenyewe hatuwezake wanafikaka kwa coefficient de correlation, na si mara mwana jua hatuwezake tuti bakikuliza enda rudilia mwa ile exercice. Mimi nilikuwa nasema donc wewe haujue kitu. Kuko na watu makanisa wanasemaka amen, lakini na biko nashindwa. Wanakuwa sawa mimi mwenyewe nilikuwa naweza matematiki tu, akishafika donc na unafuata sema donc. Eske unawezaka? Haleluya. Zoruba ya tatu ni ya kujiletea sisi wenyewe. Nikamate mwa hii mfano. Inaweza wezekana unakuwa na gonjwa. Wewe huko mama, tunasema homa inakukamataka namna gani? Haumonge kipo. Kisha unawaza ingita kupata mshambre nini? Kisha utatuletea magumu, mniombee, tutasema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwesi mikrobe iko munini, mshambre. Kwa hivyo uko unajiletea magonjwa, unasema shetani ashaka nitupia magonjwa. Enda mwanga po na magonjwa itakimbia. Enda vula dra na magonjwa itakimbia. Haleluya. Mama, uliza mwenzako uliacha kitanda ae. Uko nalalisha watu mubelario mikoyo ya watoto, na kisi wa mama bakuizi masiku habiko sawa usafi saba wetu wa zamani ne pampers. Mtoto na nyama mpambers unakalunda pale mbele ya kahali na kengine pampers. Lakini wetu wa zamani anichalalio tena na vifu meba seka be pampers lenye balunguza. Unawaza bila vitaleta diare, taleta tifoi. Basi magonjwa ya diare ilishatuvamia. Basi wakisha kazi ya Bwana mwende kuiombea, enda tosha mchafu na magonjwa itakimbia. Haiko ya maombi. Wanasema enda nao kwa mikono, magonjwa itafanya nini? Itakimbia. Haleluya. Unakulaka mbaya baada ya mafungo. Unaenda kula siku moja nishakafanya mafungo na hanikutarisha matunda, kisha nini nafuata fikia kwenye imekuwa nikakula viazi. Estome na loma, nilifungia nini? Mungu, mbona nimegonjwa nikisha toka mafungo? Mimi njoo ninajiletea majaribu ya kukula. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako kuwa bien. Amen. Kumatolete ovyo kisha ukisha kufa mamikrobe. Mamikrobe yakose bwanangu ni mbaraka. Wewe unaendaka kumatolete na muna gani? Mamikrobe twende pima bwanangu naletea na baba watu. Wewe mama alishakuwa ananishakia. Yeye njoo mwenyewe anaendaka ovyo. Haleluya. Nikusia jambo la pili sasa. Nafika katika kitabu ya Marko na Luka. Hapa Yesu anasema, anaenda na wanafunzi, anasema tuvuke ngambo. Amen. Tuvuke ngambo. Kitabu ya Marko nasema kwamba kulikuwa chombo cha wanafunzi ambacho kitakuwa ndani yake Yesu na vyombo vingine. Wakati walipoenda, Yesu wakamwikalisha kwenye kuse nyuma, wakaenda na upepo ikakusha. Wanafunzi wanaanza pigana kwa sababu walikuwaka na wanajua kuvua samaki, walikuwa na wanazoea bahari, wanaanza situmikia tosha mai. Wapi? Wakati walipochoka wakasema Maître, tukakwe. Biblia inasema upepo ilikuwa navuma, lakini Yesu hakusumbushwa na lolote. Haleluya.
kwa sababu yeye iko maji ya uzima. Hata maji ihunge, yeye ndio ile maji. Hakuna kitu yenye taweza kusababisha Yesu atishwe na lolote. Wakamlamusha, metre, hauone kisi tunaangamia? Amen. Nataka kusema hivi, katika safari yetu na katika maisha yetu, ni bahati mzuri unatembea mchombo kenye Yesu yuko ndani yake. Ninafikiria wale wenyewe walikuwa mvyombo ambavyo Yesu haiko ndani yake. Komportema yao walilamushaka nani? Amen. Wewe eske uko na Yesu? Wale walikuwa na Yesu katika chombo chao, kisha wakalilia mwenyewe iko. Unaweza pata bahati, Yesu anatuliza bahari, nyie na hamu ya angamia, mnapata kubaraka ya mwenyewe alikuwa na Yesu. Ndio maana unaweza pata kubaraka ya mwenyeko pembeni yako, kwa sababu Yesu iko ndani yake. Wakasema tufanye nini? Tulamshe Yesu. Bali kwa watu mingi wiko na tabia hiyo, au wanafunzi wanataka jitumikie. Tunapambana na shetani, tunapambana na zoruba, tunapambana. Kisha asema naeleshaka jitumika hapo vinashindikana. Afadhali hapa walikomboa sema tulisha sawa kisi tuko na maître d'état et de circonstance. Wakati yenye bahari inatoboka, inahitajika tuweze tukamuita. Nilisema juzi magharibi, watu walishakafanya Mungu kuwa reparateur kuliko kuwa créateur. Wakati yenye vitu vinaharibika, hiyo Yesu tusaidie, akisha repare. Tunajuaka wengine ukesala mona kumaombi eruku nyumba na aliendeke. Akifika tu ku programu ya maombi au akikusalimia we pasteur, bonjour evangeliste, pale vitu vinafanya nini? Vinaharibika. Bonjour pasteur, pale vinafanya nini? Vinaharibika. Lakini mambo ikikuwa pie, bakia na maneno ya Yesu, bakia na maneno hii tabia wanafunzi, ukishitumika kuna kusema hautaita Yesu haraka, utachoka. Amen. Bakaita Yesu, bakisha choka ndugi, ulishakashipigania. Na wewe nataka kuambia kwamba usiite Yesu baada ya kuchoka. Amen. Usimalizie maisha yako na uwezi tumikia Mungu wakati yenyewe umekuwa mke kolo na uwezi sema baadaye Yesu akawa kwa. Nasema basi na Yesu ni lamaye na uwezi hata tena mahubiri. Utapata kataji na namna gani? Kwa sababu mbinguni tutikalaka yo sawa musala. Wenyewe nikalaka karibu na murunga, njoo wenyewe wanapataka mafoto za murunga. Lakini wenyewe nikalaka kule nyuma, nasemaka mtanitumia. Haleluya. Nataka kuambia kwamba wenyewe nikalaka karibu na Yesu, njoo wanapataka vyote wenyewe viko karibu naye. Lakini ukikuwa mbali, tutakuwa na kutumia. Mtanitumia. Utanibania mtelefoni yako shuko mbele. Nataka kuambia kwamba usiokoke sawa mwizi wa kumsalaba. Ndio unatenda mbinguni. Bali mwambia leo tutaingia nawe katika paradiso. Alikuwa njoo msele chrétien mwenye hakutowaka sadaka. Jua leo kupata chesomo chenye tena mo sadaka. Chenye tena mo sadaka. Mwingine tuko mbiashara yetu anasema sema pasta mulishaka tuti yako envelope chama jengwe chama jane chama nini na chichalava. Aseme sasa doze juiko na kweli kule kwetu biashara yetu ya alimentation. Unaangalia wanakupika kalikile kadoza pasteur ni mwagro uzisha kwao ba chrétien utaleta tu sadaka za majengo na pasteur anasema unajua sadaka inasemesha kwa pasteur baba katika jina la Yesu kumbuka mtoto wako maana alikumbuka haraka aliona shida tulio nayo anakumbuka watumishi baba umbariki kumbe nitoka mdozi. Haleluya. Uliza mwenzako unaletaka sadaka yenyewe inatoka munini? Sadaka yako inatoka munini? Amen. Unaweza funga macho ya watumishi lakini hautafunga macho ya Mungu. Niongeze hii Zaburi. Tusome Zaburi. Mimi nasomaka Biblia. Mwalimu wangu alituambia tukue nasoma Biblia, tuishi Biblia, tufundishe Biblia, tuombe maneno ya Biblia. Ile ndio mwalimu wangu alitufundishaka. Zaburi 90
Mungu anajua hivi. Hawezi pika Mungu peso mluga wajene. Unampika peso Mungu? Ata. Aha, hawezi. Verset 8. Tusomee verset 8 kwa Kiswahili naweza haribiwa kwa hasira yako. Maana tunaharibiwa kwa hasira yako. Na tunafadhaishwa na hasira yako. Tunafadhaishwa na hasira yako. Witi. Aha. Umeweka maovu yetu mbele yako. Umeweka maovu yetu mbele yako. Dhambi zetu za maficho kwa nuru ya uso wako. Dhambi zetu za nini? Za maficho kwa nuru ya uso wako. Ambia mwenzako Mungu anajua dhambi zenye unaficha. Mungu ameweka dhambi zetu za maficho kwa nuru ya uso. Na mwingine akaimba akamerako Mungu kane muku fatura pia. Amen. Akamerako Mungu sikalinga kameraka ano kane muku fatura pia. Renard Bonge njoo alileta hii mfano. Aseme siku moja baba akakuwa na familia yake na ni mwizi. Akasema, "Jo tunaiba mbuzi. Wewe Mumbere utasimama ku est. Wewe Kambali utasimama ku west. Wewe Kasereka utasimama kule Konono. Na wewe Kakule utasimama kusini. Tunaiba mbuzi." Mtu akitokea kule unapiga sinyale unasifle. Kipyo. Unajua hizi viko na masinyale zao. Kipyo. Unakohola. Unajua mabadiliko na masistemu mingi. Sasa mtu akitokea kule unasema nafuata shua niseme basi tunasohona na tunasema haleluya utukuzwe. Sasa mtoto mmoja ananendeka kuikudini. Akaambia baba yake, "Kweli umenitia huyu hapa na mie hapa na ule pale na hapa yulu." Haleluya. Naona nataka kuambia uliendaka motele mkafanyia mbaraka bakenda kuficha watu wanataka kufanyia baraka kule Chambo na wengine kule Bunyuka. Na Beni wanakutosha huku ti Beni wakakulipia vyo ti China, wakakulipia vyo ti Kampala, wakakupeleka Nairobi. Na Mungu hapa Muhitu. Ulifichaka ho nani? Hapa ulitiaka ho. Zile makuta zenyewe ulitiaka chini ya matela. Unawaza na Mungu ulimufichaka. Kuko watu wa kufichama sawa kakutu. Kakutu kana vichaka kichwa, mkia yote na iko wapi? Wenye zambi wanafichama sawa kakutu. Unasema hapa hakuna mwenye unaniona. Na Mungu anasema huyu. Huyu. Amen. Zambi zote za maficho ziko hivi wazi. Amen. Wanafunzi bakakumbuka Yesu baada ya kuchoka. Nataka kuambia unaweza choka kwa makosa na wewe. Nasema nina alika Yesu kwa maisha yangu. Kwa sababu Biblia inasema kila atakayelitia jina la Yesu atafanya nini? Ataokolewa. Unaweza kumuitia kwa sababu unamuitia kwa shida zako za maisha kila siku, unamuitia utapata suluhisho. Bakamuitia. Na Yesu akabauliza kusema banaume na walisha pupa. Hiyo Yesu tukakwa tasio wanapima ilisha kuwa mu 24 kama siri kumpie. Hiyo tunakufia. Akabauliza Selomar, kwa nini hamuna imani? Amen. Kwa nini hamuna imani? Ninakuambia imani ni kitu kikubwa katika Biblia. Njoo wakati Yesu anakuta wanafunzi wamekuwa mtatizo, biko na tetemeka, anawauliza kwa nini hamuna? Matatizo madogo inakuya ulewa siku moja njala. Si yenye Mungu alisaka ngozi yako mgongo. Tulikuwa maombi na wamelelea, lakini jana alivalaka la mpya na juzi wa mpya na hiyo Mungu tuliletaka wengine mdunia. Kwa nini hauna imani? Amen. Ambia mwenzako volume ya maombi ni imani. Nasema volume ya maombi ni nini? Hata uombe usauti. Baba! Baba! Kama hauna imani uko na amia. Lakini afurahiaka Eli wakati yenyewe walikuwa na waprofete de Bale. Waprofete de Bale nasema waliomba na weko na jekatakata. Bali Mungu wa Bali, shusha moto, shusha moto, shusha moto, shusha moto. Wanaanza zikatakata. Wikakuwa zero.
Lakini Eli kakuya anatengeneza madhabahu. Ile restore l'autel. Anabadilisha madhabahu. Yetu anaombaka, Baba Mungu, aba watu wajue kisi huko Mungu na mie niko mtu yako, kwa jina la Yesu. Moto! Haleluya! Maombi ya watu ya imani haina kwa vitu vya kukaza. Naomba katana na lala modera. Baba Mungu, nifanyeje hapo? Mungu anaona hali yake ya ndani. Anajua kusema huyu njoo kushidia. Haleluya! Lakini wewe jana ulitoka mubare na wamama wengine donge tunawajuiaka kwa mafeta. Nasema huyu ni Mkristo au mkwe wako amekuya anaenda mara mwana wewe njoo le mubechingrupa. Sharita shime. Huyu naye mkwe watu anapenda mrefese. Ambia mwenzako ile roho inatokaka wapi? Mariage lina wangali. Unaona masema fete ni kula na kunywa. Tusenye bala ekotite. Unaona Mungu na wamama wakwenda kumaombi na wamecheza kuekotite. TikTok iko na mbelesha, lakini mkanisa wakisha sasa waliopewane hauyapata neema. Haleluya! Ambia mwenzako ndangalia TikTok yako, ndangalia kana tabia yako Dimashi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka usichanganyikiwe. Yesu akalamuka na kusema, imani yenu iko wapi? Akauliza fasi nyingine katika Marko, eske uko na imani? Vile wenyewe vinaonyesha kama maisha hapo. Eske uko na imani? Amen. Eske uko na imani? Ninashukuru Yesu, haijalishi ukimya wake, lakini wakati atakapolamuka, mete-toi. Anaweza kunyamazisha vyote wenyewe nasumbua katika maisha yako. Asubuhi ya leo anasema, bahari nyamaza. Uliko na mamlaka ya kuambia zambi, tamaa zenye zinawaka ndani yako, tamaa nyamaza na zitanyamaza. Wanafunzi wakashangaa. Unajua kuanzia zamani bahari iko na mahistoria zake. Akasema bahari yenyewe iko na mazabu. Unajua siku moja wakati Yesu alitembea juu ya bahari, waliwazaka kwamba ni muzimu. Akasema eti ndio kachama serayo. Hata bahari ikuwe na chendioka, Yesu atasema bahari nyamaza. Nataka kuambia kama kwenu kuko chendioka, kwenu kuko mzimu, Yesu akifika atasema chendioka nyamaza. Amen. Haleluya. Amen. Wiko tuna mizimu ya zamani. Wata mwingine wanamwombea msokolo wake alitafutaka mizimu ya kubana mambeba. Ya kubana mambeba inaacha watu wanateseka. Kisha watu wanakuwa nafunyangio msokolo maronda eti sambo eti rehera kwa shompera. Mungu. Na kwa sababu hauna Mungu, jitakutesa mapanya. Joko mapanya za kubanua mu madao. Bima yani chikisha anguka pafu chinakuwa mbeba. Walitaka mpunuli. Huyu anashu. Na wengine wanajua na guya zile mambeba za ponuli. Zinataka musoko na manyame nyewe. Hinchi mahimungere ya kubania kumandao. Tuka maini kakisha pita pafu mbeba, pafu mnyerere, pafu. Kisha unenda kauza musoko. Lakini Biblia yangu inaniambia kwamba yote inatakaswa kwa maombi na kwa neno. Hata ilikuwa mtonoli haitakufaa kitu. Ombea ye. Amen. Nilikuwa nasemaka sitakulaka kunyoka. Niseme sitakulaka kunyoka. Siezi. Mshamba yetu kule kumotea mungamba unawa manyonga. Sasa baba nazibanaka nazipatia wenyewe wanazikula ndi mie siezi. Nilipo msafari mnakuwa kanjaa. Ambia mwanza usikwake na kula kula. Nilisha sema maze maparara sitakulia kama nje. Tutafika kule Aru. Njale kaluma nimelamuka duruba nimekuwa maonza ile si akula. Sema wanazungusha kule mimi najua mwile njia kule mbele ukaribia Aru
Koka bariere andre ina gawa hotu ile na Ituri. Kuna waka nyama ya makuu. Sasa nikasema shona kufanya njala, mnipatile ile mnofu, nikaona kama ni mgongo ya kuku. Nikaikamata niko mbisi yule nafuata kamatia pale, okay, 5000 shele. Bi. Na nafuata njana nayo bila kuangalia. Njale shaloma pa. Sasa wakati mama mbona nyama inakuwa kutamu? Ninaigeuza hivi, ninaona hii mkese. Mungu, naangalia huko pembeni, hapa nilicho. Tumara manyoka, form ya nyoka na vala zileta mo. Paf. Nasema Mungu, nimekula konyoka. Nilikuwa nasema sitakula konyoka. Nimekula konyoka, nikafuata itupa. Morba. Na kukufa nausea hatari, nasema nimekula konyoka. Sio wakati nikiambia pastor yangu mmoja iko Beni, nasema pastor nimekula konyoka. Wewe ukishakula kichwa cha shetani. Maana walisema Yesu atapondaka kichwa cha nyoka. Kwa nini tena unasumbuka? Ungekula yeye pia. Nataka kuambia kwamba wewe ambaye unaamini hata kitu kilitokaka kufura masonereni nguo, unakitakasa kwa neno na kwa maombi, hakitakufanya kitu. Haleluya. Yesu akanyamazisha, pepo nyamaza. Pepo nyamaza. Wanafunzi wakaonekana. Yesu, tulikuwa tulishakemba, lakini hamuamini kwa sababu nyinyi si kondoo zangu. Hamuamini kwa sababu nyinyi hamuko kondoo zangu. Kama nilivyowaambia nyinyi. Niliwaambia hivi, kondoo zangu wanasikia sauti yangu. Kondoo zangu wanasikia sauti yangu. Nami ninawajua. Ninajua kondoo zangu. Nao wananifuata. Watu wanapendaka Yesu njoo awafate au wasifate Yesu. Lakini kondoo za Yesu wanamfuataka Yesu, anakuwa mbele kwa sababu akiona hatari mwenyewe iko mbele, njoo mwenyewe anapiganaka. Hapana wewe kusema mimi ninapita mbele, Yesu nifuate. Ninawapa uzima wa milele. Ninawapa uzima wa milele. Haleluya. Amen. Ninawapa uzima wa milele. Nao hawatapotea hata milele. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Wala hakuna mtu anayeweza kuwanyang'anya toka mkono wangu. Hakuna mtu anayeweza kuwanyang'anya katika nini? Katika mkono wangu. Ukifika mu mikono ya Mungu, shetani haizi kukutosha hapo. Pombe haizi kukutosha hapo. Fitina haizi kutosha hapo. Mungu ambaye alinipa Hawa, Baba yangu ambaye alinipa Hawa ni mkubwa kupita wote. Ni mkubwa kupita wote. Hakuna mtu anayeweza kuwanyang'anya toka mkono wangu. Tumchapie ule Yesu makofi na kusema hakuna mtu, hakuna kitu kinachoweza kuninyang'anya katika mikono ya nani? Ya Yesu. Nataka kuambia kwamba ukiingia mu mikono ya Yesu hautoka kemo. Amen. Zinapita lakini uzima hautapitaka. Haleluya. Unyumba mlishakafanya kontra ya mopa. Unaendaka mwa unasiwepe peke peke mpaka kifo kifanye nini? Wewe peke peke ulishakazikania deja ujane. Ile haina konani. Mpaka kifo kifanye nini? Lakini pamoja na Yesu hakuna kutengana. Ni wakati unapoamini tii milele. Jambo cha mingine tii buze. Kwa Mungu haiko buze. Ni tii. Amen. Mungu anakupatia uzima et tu ne périras jamais. Amen. Kama unataka maisha kusema mimi nataka nisipate yake. Itika Yesu anasema iko na chenye nakupatia. Na ile identite ile uzima ndio natufanyaka kuwa washindi kwa sababu tuko na asili ya Mungu. Amen. Masomo muko recitation nasema je suis fier du sang noir qui circule dans mes veines. Na lugha ya Kiswahili je suis fier du sang de Jésus qui circule dans mes veines. Ana wengine walimba je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu confesses kale. Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Je suis enfant. Si je vois baba, c'est nous comme John Jacob. Avant la naissance, tu m'avais choisi. Ton sang coule dans. Même si vous êtes avec l'image,
Mate yangu alitobia akasema tuachane na maneno ya kwaya juu tutahubirika watu mingi. Amen. Ndio maana tuliachishindwa kwa kwamba avamanesas tu m'avais choisi, ton saculta me fait. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la période. Je suis enfant de Dieu. Assemblée, je ne suis plus esclave de la peur. Oh, matami, je suis enfant. Watoto wa Mungu watapika makofi na vigelegele vya ajabu. Haleluya! Ile uzima yenye Yesu anapanda ndio inatufanya kutembea. Les chrétiens vivent dans le monde et marchent au-dessus du monde. Il domine les circonstances kwa sababu ni mtoto ya nani? Ni mtoto ya Mungu. Wote waliompokea aliwapatia uwezo wa kufanyika watoto wa nani? Watoto wa Mungu. Kile kinachozaliwa na Mungu kinashinda dunia, na kushinda kunakoshinda dunia imani yetu. Imani yako ni wapi? Kuamini ni kusadiki, na unashukuru kwa kazi Yesu alifanya. Unasema ninaifanya yangu. Haleluya. Mama, wakati nyinyi mliolewa waliwaambia tu koko haiko maneno fasili sawa kuolewa. Ninakupenda. Lakini kama alikuwa kagarso mwenyewe ni mtaratibu yeye kwanza kavimu shoke. Si mwingine tunajaka vimu shoke. Ndio unaacha vimu shoke. Hakuna dongo na kitanda chenye utaenda longea kwa dongo kabisa, ni magumu. Lakini nyinyi mnajaka viko mzuri, kalikane balishakatia pale. Dajana hao ya lungu na kwa kanusha njinda post hiyo. Kwa yenda hamia kwangu. Njoo ulishengaka kwangu. Na wewe mama unafuata sema hapa ni kwangu. Mtu asifiotole ulishengaka kwangu. Mapendo elikuungaka kufitu ya nani? Ya Bwana. Nataka kuambia kama ukitaka pia kujiunga kwa Mungu, mupende na mkubali, utakuwa kwa Mungu. Utakuwa shera wa baraka za Mungu kwa sababu ulikubali mapendo yake. Haleluya. Mkisho na baba nao washaka juu anafika kama parcelle kama hakuteho mama anasemaka aba hano sebareho juu mama mwenyewe anapigaka Jesema kusema kwangu ni kwangu. Mama sema kwangu ni kwangu. Baba nako ni kwangu. Na kwa Mungu nayo ni kwako. Unaweza pata nafasi na utapata vyote vinavyotoka kwa Mungu. Haleluya. Namaliza katika huu mfano ni wa Billy Graham. Msomaka Mississippi, Missouri. Inasemeka kwamba kulikuwa mwakorba. Mnajua mwakrobati? Nisema mchezo cha kitabu mwakorba. Mwenyana akataka maroria anatembea kukamba. Sasa inasemeka kwamba ule mwakorba alikuwaka na iko na uwezo ya kubeba bruet ya 70 kilo, anakata nayo shite. Sasa mvua naisha nyesha sawa gisi kimemi kinalaka hapa, sie ba kukotea huku kupita, kumbe banatobeba muhekandere kuvukia huku mtanga. Sie ba mtanga na mama hapa. Akusi mama yako mtanga yeye na huku mtanga. Sie tunavuka. Sasa mwakorba akanja fa demonstration. Anakata shite pa watu benye niko na shite wo metre tena kata tena narudia metre. Sasa akasema sema umeona kisi niko nakata mashite na nina beba na mzigo mwenyana kuya mie niko hapa ninamaliza vyangu. Mwenyana kuya ingia mwa hii bruet ni nani tena wote benye niko napika mikono metre kuya bruet. Moto atenda angukia pale katikati kuya bruet tena akaita nani mimi ninavuka sitarudia tena. Mwanaume mmoja akasinya sema master unazetoma unaenda angukea pale. Yeye kaenda paf mara moja ule akavuka naye na akaendia kule. Ameenda naye. Na tuko na wale watu mmakanisa na mmahuduma bana pigiaka Yesu mikono papa metre Jesus anapezea tambete. Lakini wakati yeye anakuita sema kuya ingia mchombo ndavuka na wewe dunia ya makosa na utafanya wasa utaweza kuiza. Unajua dhambi kwa mwalimu, unajua dhambi zenye zinatoa drama zambi
Kweli Yesu anawezake, lakini kwa kuengea. Nataka kuambia kwamba ungeingia leo. Maana wakati Yesu atarudi hatakia tena kuokoa. Lakini atakuya leta wale wenyewe wanamngojea kwa wokovu. Usikuwe sawa wale wa Amerika wenyewe walikuwa wanapiga mikono, wanakatala kuingia katika chombo. Unaweza kuingia katika chombo kwa nyakati kama na hizi. Na kuambia kwamba Yesu atakufungua kwa vitu vyenyewe vishindikanaka. Yesu atakufungua toka dhambi na baraka zake zitafuatana na wewe. Haleluya.